Keblai pi barok syakatup kubor jengi ke dbmnTv. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Let berten ke HNYM yau pa im ainam ke hima menlim. Lembuk ke kali do umikasal ya ke jing em hasongsa. Yo jing hikai ke shnong mintong na ke District Disaster Management. But puok ke yau di tiar ha hall all seats. But mentangin pa syaki kubor bakam benya. Kidukot kaseng Nyothrap National Youth Movement HNYM haka jingalam u President Ubak Louis Dr. Kila let ban berten ya ka office bat yu sim pa im ainam halor ka jing ot jangki ya ka jing aibor nong penyach nong ya kibriu ki bamdei riulum khasi haki kattu ka nitali kishnong haka than raj marwet khanapara ribhoi district. Dakani ke jingle kaseng HNYM kala penhiar dor yaladi bat ya ka office bat yu sim ke hima melim klem na tingkan show ilaki ktin bat ailat banya kren da kabadon akor habat kadon kanu ke jing ni ke jing ot na kalyang kibriu ki basyong haka hima bat hakaran kum kani ke jingle umdei ban ailat satya bat dei ban penrem hakani ke jukshai ki khubor ki athu bagajing thmu jong kaseng HNYM menta kasngi kalong ban lik khang tala ya ka office hima melim kabadon hamau khar Kibriu na kaliang ke HNYM kilarung ha office bat kilayanya bat upaim ainam halor kamat badai ban penkut no ya kejing aibor nong penyach nong ya kibriu kibamdei na kiriulum khasi hagish nong karat marwet. Kejing yanya kam shimya lam syakanu kejing penbet ya ki kam kijam. Keran gupto hawat keran kejing klut ladam klut ro imat poira dana ta kadau atien jeng kejing ya keran ya klut bah kalami kini ka klut kami kene mo ka approval dalami kene ni na kalian kesang ni orang bakat ba pimpak pendap ya ketu ke jengkot application ni kwa ban i kita ke application je kita ke circle dang ba song ba apply dan log ke circle dang ba song for right marwet andrai kum kita kimpat pen i adu mentang la tho ke application ke jongi ban yo ai ke list jeng kene ke circle dang ba song ba apply ke applikan ke mo andrai ke klepan pai kat ba kami ke san na kene bakal ada approve Kini kadai kecing le kebom semua tendang, kebab kiburi kecing sisa. Dah halor jong kadai ubasan jong karat nongse, lai assurance uang ba ngin scrap no ya kadai, ngin kang no ya kadai. Bat kini kibala ai approval council game day show kibala itu naka hima, lalu ke office usim ke hima belim. Lada ki itu lagi itu jubor kata kecik klik kadai kejamki. Ngemla ban batai ke ke baca. Namar bang ngemla ban ya pen ya ka kedok syap jong kejat menriu bat ka jing mentoy simet donor jeng hadu mentang yang ka nongrem ban ya dai ka kedok syap jong kejat menriu dana ta grau kini kila kular bakin scrap kini ki kerteng ba kinom itu syu kum kita ki circle lang ba snong ngin up ya kene ka kubor lanu ki scrap kini hak kopi singiru lada kim hak kopi singi gambot kata ngin hable ke badan kap namar ngiru ngidan la ke jong hi kapor ban ya dal jong kedok syap Riu kidan ladang ibe nang ne kidang don ikibai pat kijaka snong trai joki ni sya ingin phat na kene kri ke jok ya kai ke balango kalong bahag kene ke list ni i menta bagadis council ru kala asen ni kini kala ai approval ni kini gerang ba snong ne ba pi kini ki rang ba snong jong gara circle rang ba snong ni ai jemot ya usim hima melim ni ong bade banbu ada ka kanten rang ba snong pelun harai hang ne klam pedang i jeng ajumot jong ni Tok besar tu orang macam dia ni kuah hi kumbalang mata kejat penriu rekat biksang bahalang ni dawa ya kecing itu ikatin kasih ya ke ichidil haga karnet ke bapra jenah tak ada ni kuah baki hima kepada kita ke traditional rule jong kejat penriu ke jongi kide ban bora-bora hi ke ban snai ke sil ni dak katin lajong kanang bakat im katin haba im katin im kejat penriu harai kumbalang mata ya kini ki rang ba snong pelun la susim la kasim da ka ba appoint nang ne na po office ya ka ba kaseng kamla ban pedang dalele ya namar bakal adon ka jingkot application ni kita rang ba snong gat ba mentah na la su appoint direct na po ka hima kani ka jing la sop jong ka hima meliam rakat jus imrat marwat ngila kran sa bu imrat marwat ie je ke jai benriu bat dan betahiru imat ba kani ka khandok siap jong jai benriu nak tara salia ban de ke khandok siap jong jai benriu jong kahima meliam kabdai kanong kenti jono kadai jong pai ba hak senjat khadar jong khasi ka khandok kadai jong pai ba mla ban kam trai mano
hanrai kumalang menta ngi baka hima kelas sang bersim nong kenti penban selede da kaba ya di thet jaka pathar hapora marwat ngi baki tiki hamar gimizo ginaga kilala ban thet jaka bersna ye simsa nakata kada ngong iki ba kete nomor ba kidan hapo kali karai marwet nakata ki roy pasnong hi naginong punjat snong hi kimla mande ban thiet ka jaka nomor iki ngila subu iki tangkum kinong punjat snong bar hapo ka ayu jong ki hapo ka order jong ki ka hukum ka jong ki bala ong bai batik makin pe tik tangi welfare jong ki brio gini ki welfare scheme nrai kimla mande ban thiet ka khando Mandi banti dia kendo nomor bahang ti kedan karat marwat udon si marwat pek yang kendo siap remaki kim lawan lek entah. Sam kedan laju teno. Ketang jongki. Kaliang jongi na kaliang jong hima long adin mengilai keran sadi bahai kani kam kan jong ka isi kan jong pa im ngi berkhot marba pi ngim long karti kedustur ngi gemsya. Bagin bu iki garu bakin long kum ki rang pas nong nomor karti kedustur ka hapo ka malim akru kala tho syai ba. Tong khasi balak berlong, kasih penat gila berlong orang basno. Dia kenapa kamu lihat aku kalau bar lupa iki. Mo iki kimla berlong tu orang basno. Dari mengilai kerana mamta baru seketahi kalau mi apa kamu lihat rule kalau kamu tahi. Bayaki ibu baik kumki nong penjat snong nomor bang kimdan kibun snong majority bagian ki garus dai ki ibu tang kumki inong penjat snong. Tengi kimdan ni kata bang inong iki bang gila ban ai ki kum kita ki ayu nak kata kadau ni ka circle hatman kam jingmi jong ni ka circle hatman ne ki rang rabas nong pelun mo ki bang rabas nong pelun ni ai proposal ba in sungna support just for the time being nomor bang ngipal la ban ayu ni ka kam just for the time being in bu swatang da gitu ki longsan ba de jong ka rai marwet Umi kasal di sang mash post nem karta ukna school ula do eyala kajing im hasong sak East Garo Hills kat ba udang wan pai na school ha ka ba ka way ka kali Mahindra pickup ka ba don new number ML not new a kendai riu kala lembub ya u kat ba udang hiar na ka way pat ka kali banjam Shillong surok uni ukna shim la yu ya kani ka kali ka balapen hairstead kani ka laja ha ka pors dang no sngi ha ka arterik u jymmang Lakit marmari uniu kena sya William Nagar Civil Hospital Henry ulaklat no nakata kajing mensa. Ko-Office District Disaster Management Authority West Giant Hills District hakalai terik jymmang kalapelong ye kajing ai jing hikai ki pai pa ka minthong jowai halor kapang kumno banlong ki papen kre banyada na kajing penjot penpra ki bor mariang kumna ke eryong jumai shleom bat kiwe ki jing penjot. Hakajuk kapor kumno bat dakinu ki but jing start ban ai ki la jingirap bat jingadai ki briu ki basha linshop ha ki bor mariang kenang ban pelat em ye ki mensim briu habakren lamprang halor kani kapang kakong DL Karkongo District Disaster Management Officer kalau ong beki bor penjulor ka mariang ki don bonjat bat ki la ban wan ha kanu kapor kumta don kam ban long ki papen kre kenang ban penduna ka jing julor ka jing yap ka jing minsau habalin shop ki bor mariang Deputy Controller Civil Defence Jawai Uba F Lamari ringkat ki staff kilapin i di kinuksa ye kilat banyadaya lede kumju banyerap ye kiwipat. Ule kintu ye kitu ki badon haka jaka belin shop ki bor mariang bakin long kinong erap beningkong ban keneri ki kiti jingerap ban ap hadu banda poi ki bor jingerap ne ki briu sarkar. Ulo ong ru bakani ka jing hikai kalong ka badon kambha hakani ka shnong namar man bajur uslap ka don bet ka jing tua kendo kum hakathan bat ka dong riat sasim KHML Kinta Additional Deputy Commissioner ka West Giant Hills habawan pli kani ka jing ai hikai ba arsngi ka laong kumba ki dong ki shnong ki de ki ba khmat du banyarap habajia ka jing penjulor ka mariang kanget scam ru bakan long ka jing mentoy bantip ye ki la jingada habakawan ka jing jenjar na ki bor mariang banyarap lem ye gitu ki bangat hakanu ka apot Kiway pat kirang ba ki baladon lang hakani kisngi kilong uba MA Chalam Additional Deputy Commissioner ka West Giant Hills District uwahe shnong ka minthong uba lamprang poktai usketri shnong ba ruum khongla bat kiway ya kendau ni stasa ke sistem no tepenyo laraja wajur sken kumi hadu ka diti por penyo ni kichang burung ha kan ni chin tudu sami mot mhau ji sami ta hawi to ite to mot hapun kre ile wa hapun kre to umti bi menuja madi de tip chuai bitan menuja to mot em kami bun kre kam nuksa ni de buat training si Bangalore ki
em ga cuba cerita gini em gi measurement wo detect wa nunu jurus lah hado kan wanu jurus tegidi em gi kita machine dia berita kichwau dia itu dia berita da evacuate ki da rak gi burung sana mentang rak sala terbok kemudian ke rest of life dan yang jingmai jingim em gua dia berita gini nung sunong hak tak sunong nuksa kau mentang kemudian evacuate tu ikat tak wan sini ong ika ke north east tak kuwi ni ke tahu man pron bah man ni bentau kumi kemudian imam ni tiar bitak wa menuju lada yi gi ditak la menu menara ong gi hangini tiar tahu em bai ong gi wa da ki start sayan wa dau dia kamte rem dia tedem dei ketika richter meter scale yang tak kuek la mi gi betai paduk katuan ge kita untuk orang dulu dia tahu ni disaster, a disaster can be in any form. Hayu macam ni disaster, habu mau lagi disaster, lalu jauh ye pai ye perapi hayu macam ni disaster. No, ye boleh kan, boleh beromong disaster temu kami ke celai na, pun disaster. Henrywan kami kita juga problem hayu, ye you solve, ye lewu ye you solve atau apa? Tibi. Kami ini natural disaster one. Ichini ong barbar ijo mana ong ga disaster ijo berkat ijo kumi oi mana ong ijo flat imrap em gi le wa iman I sethaw man hilli gamni asam ki manusnem mat ijing hawo ya le percha wa ga dia di sini gini tsunami la mem dia gini volcanic eruption la mem mainly I target major disaster natural disaster such OGH itu do me landslide. Landslide cuma woman common. Boy mutus nam lam TV, boy mutus nam ini tahu anjing dia dari jauh. Ta kan kamu mengatakan nuksa, hukum cina yumi sini. Hukum cina yumi sini. Negaliang yang gasul depan, negaliang yang di DMO, ini so far. Baik, kamu nanti, semut mandai ini natural calamity. Mana hak building, mana hak perspektif, menjauh itu. Cuma mana restit pina, jauh support OBRD, opening kami tulai OBRD support. Technai itu multi komnot, dijemut, yang support ni, yang dia yang tulai. Nah, lada hari kami dijemut, dau flip. Dau flip saya diwanle, dau tang tinam. Tempat kamu pun yang senai yang multi komnot. Siapa? Simpi yo mukut mengulai dan mereka ketika menyongki cara masakan yang guna lalu pilih yang lebih mudah. Tom yo tulai ton cikelan sok dia pilihan. Simpi ada mukut tulai bro. Mandu tulai uni wakam apa yang perlu diwadah soal. Pada dia ini pelajari. Jadi metode jemput yang smart. Lalu cina you wipo wila ye baik cina. Tangwa madele ni dekat tu metode jemput smart. Dekat tu mandehir pina ini yok support ni how we tulai. Mandeh cina ye ini multi komnot. Ada wi ya orang single, wi atau single wi Teman pun jemut multi. Teman cina di kejing-jingai yang ini ginot tinggi ciciput. Ciciput wi kejing-jingai nangwa mandahia yo bulan jingai. Apa? Dan ini atu mandahia yo biar neni. Pada waktu na jeruk ko. Teman pun kiulu tu lain em hi de metode ulot yang itu lagi. Kisah lot yang ni yang lagi borok ini lah. Siapa? Umi itu lagi yang umi wahia sport, umi wian kerja. Cing umi wahia sport tan cicerong, tan diwaro sok ini lebih lebih. Mana dia ini bukut Cinti yang ini diulut cisen lu, siapa? Mana dia piulut
jemput borok katu dalam itu lain. Contoh, yang tu kursi muan di komnat, penik kami au kam gayuti. Tepat. Next time poli. Palat lai pautali ki basa di tiar pen itanat yeng kila pen iper thai ki mar ki mata bagi shinani ki karkhana red haka yau di patba kabla long haka lai tarik jymmang ha All Saints Hall IGP point. Ki tiar ki bade hakini ki basa ki long ki baki yeng ki sem ki pendon ka man la kesengi. Ki terai jong kini ki basa ki la batai haki nong thok khubor kumno la shnai kini ki tiar na ka benta ki jingdon kam ki patba hala yeng la sem. Ki don ruk ki tiar ki balawan lam na ki weipat ki jalla hakani ka yau. Welcome to the carnival! Yay! We are promoting healthy products. So this is salted almond spread, which is all purely made with nuts and dates. We are promoting date-based products in the company in Bombay, all in-house production in small batches so that it's all nice and fresh. We have a variety of spreads in this one. This is salted almonds. And this is peanut butter crunchy. We are best sellers with the peanut butter smooth spread, which is very healthy for the kids. No sugar, only date sugar. And this is hazelnut cocoa, very premium product. A little bit high in price, but it's worth the money because it's damn tasty. So this is the plain peanut butter, which is our best selling and very, very healthy, very low in sugar. So good for your body. Our new products are cane sugar, which is the replacement for crystal sugar, which is very bad for our health. So this product we can use in all the sweets that we make at home, or even the shakes or tea or halwa or whatever you make. Please try to use date-based products which are low in GI and very healthy for your health. We are sold out in date honey, which is another one of the premium products which can be used, very versatile and the best. I think just cut down your sugars and go for the date sugar, and as a health benefit, try to use less and less of sugar and try to replace it with natural sugar. All the best, enjoy, keep healthy, stay happy, enjoy. Love you all. Teng jong ade salona lingkoi masa anong mensong dong kadiang tengah represent ngabu kini ki products mentana ka company Magnesa ki yang tu kadi ka wellness ka health but wellness product. So kidan kini ki products hang ni ki ba na menta pat ka khia jani ma ni kidan na menta ki na menta ban aya ka bet mapat ka khia ban pen klan ya ka immunity jani nang ta ban pen khot ban ya ka met ka phat kidan ki products menta ka BP na menta ka shini na menta ki your heart na menta ka kumgani ka digestion na menta ka bidan gastric mo bon mini badan ki gastric nang taki na menta ka constipation ki badan nado narendang siya kasnir ba mo ban khot ban yarap na menta ka digestion idan ru live safe the day na menta liver bro ka idan ka ban khot you liver she same she's name ne marka e ka bangi bam ka e bangi di na kali air na ka stress ni yo liver jong you sni man ka pon yo cirrhosis liver yo fatty liver idan ka man bandi liver care liver safe na mentaban pen hayo liver jong you na tangi dan ka you care na menta ki kentai kani kadi na menta ki kentai ki ba don ka plakon ka ba ting idon cyst idon fibroid la ning idon kanu kanu mo ka jing so haka koi banai te kani ka yarap na menta ki kentai khamtam kumjuru ya ki ba yo phun tang idon respire na menta ki tor jangi kani ka yarap na menta ban plan ya ki tor khamtam ki ki badi secret nang ta ki badan ka sahiyaw ki badan ka jarho kani kadai na menta ka ban plan ya ki tor mo nang ta idon ka brinsa na menta ka jabing jangi ki don kaman pinkan ka jabing jangi nang bangin num klet biet mo ki kena skol ki ba don kam ya ka memory power mo ban krapon bat ya ki temen ro ki bala kam duna ka jingken mau na ni ka bor jing ka jangi idon kani ka antioxidant juice kani ka ba isna na ki so ban na ki kenbat kani ka yarap na menta ban prevent ki cancer bunjat ki jingpang haka medjangi bat kumjuru ban aya ka immunity kanang bangin lat na ki biang kli ki jarho bat na bunjat ki jingpang gidang don bun ru ki products hang ni iba gi kam yo ban display ru di
Villa banwan ban pentak yang dari banwan visit Khasinews hapo sa Shillong Spring Carnival. Mau boleh sibut. Show your visiting card. Yes. Kinong yalam jong kaseng kisamla pule Khasi Students Union KSU bat Karib Hoy Youth Federation to RBYF umsning hakamiat artarik jymmang kilayo bat ikatrok kabawan kit bungut ki bar jela bantre ban kta ha Meghalaya klemda don ki kot kisla ki babiang ne kitana trekam ke sorkar jela bat na KHEDC ke KSU bat ka RBYF kilabat yakni katrok ha umsning Hadin bala dep wa jingtip ne kini kibreu halor ke jingtmu jongki la IT no eki sheki pulit jong ka umsning outpost ban le kat kum ki kendon an ki be day bat ka jingtmu jong kini kibreu ban tre ban kta ha Meghalaya Fashion tang pembah hapo shibnai hadin ke jingwan jumi jingi chapo infiltration anta kan ne ki bar jelangi layo matkap kai kan ne kai ka junggot ba ta trok ke wan chapo ri khasi jingi de kan ne ka penpau ba kat ngko hadu mata kadang yaj kadang long te kane mongsu bangin batai ke phida ka suntur phila ban peti kiwan sanen dakatrok kai ka jungmut patikna halor ka jing wan lang ba katrok jong gine ki mendar mo kena kliang ka RBF rengkat ka KSU layo ban bat igine hapo ka umsning kane ka po bypass di ngasropat negi parado prasna para kasi hadu mentah ngir dona jinge kacai berujui kala jandu no kadai belai bidang syapat ba bidang kuapat ba ki menderi kina wan ruk si mandruk siapo di Shillong itau jungi aga jelab jungi de dalile nang liang jungi ka seng ino mailat kum gine bagin nangja nang ne sakmat bat ginang tresto miru ban dalile kinumdan kum gine ki bat nangit kamru ba nagaliang ika KSU ba ka RBF kintre stom bat daliru ginamla ban tolerat ikum gini jakam Uba tei borlang pathau MDC kamaulai hakalai terik ujemang ulalit jurip ya kejing shnapen bha ya kejaka jengok kai perthai kabla jutip kerteng kum ka Bishop Bidens Fall kabadon hamaulai nongkwar Habukrench kilat pathai KHUBOR hakani kejing lit jurip uba tei bor ulai thu baka kam kadang ya chat bat chen en sependep no ikjing shnapen bha ya kini kejaka kenang ban kring ya kinong wan kai bat wan jengok ban pet it ya kejing ithyang jong kani kejaka Ulapin pau kejing kermen betikna bakani kejaka jengok kai kan plelat bat ai kambun ki nong shong shnong jong kamaulai nongkwar lingba ki dukan ki restoran ban pen khoi pen suba bat ban thung ki sentiu ki skut saudong kani kejaka be ithyang ulo ongru bakashnong maulai nongkwar kan kiu irat na kejing don ki kshat bat kaluhu bapenyap be yaki khamat bre Kalau ayat kam, ini por step sengubrom ni kasnong, ini lepas nong dalam kat ni dengan kam snong, tapi dan officer nak diskonsel bewan lang ni por, tapi play ia kan example lagi no, ni lap penyo yang scheme yang bagai diskonsel, kemudian internet yang kini kecekan, maka ni kini kecekan, bapau bah, kemudian kam cuba kai pertai, ke Bishop kemudian Falls kini kecekan, apa labanah kamap tu kemudian tourism terkenal kalian juga komendisi itu por. Masim kia bertemu dengan skim, nakamta berpen bahagian yang mereka ingin dia berkring kinong cokai pertai, kenapa kinong cokai pertai kinong konon pej. Namar kemakalong mentahi ka tourism kerja kau ini ki kam kepala ban dia cimentai nampak kinong sosok ambil tangannya mulai konsensi dengan jelai berkoi, namar ni kita kecekak temat. Jadi kepor ngiwan pej antara step, dekat dengan dalam senang, dekat dengan officers dan council. Bagi pek ini cerita kam kelana ya sya berkerinti begini orang pendap kam keluar kini kena begini orang pelepan nak kata begini kering gini cukup tertib kena pek ini kecekak itiang kepada fokus nong mulai konsensi jomni kena kalian juga harus simkia pendap keluar kini berkembang lah keluar cepat bah begini keladur kini kecekak mentah play saja keluar cerita kelana ya kerinti bah hak port bubiang ni saya orang pelena kini kena menunjuk kering dan juga pertai mula kita kawin cekak apa konsensi kepada pun cekak kita kinong cekak pertai kiwan untuk museum lo mangsi ke jingtu jingkin awak cekak pertai
te kawan rak ke betul nak tak jela ban tak konstitusi yang ni nomor ngeladon ki jingtu nak beta bangin penyo lat yo kam ni ki kon samla nak Shillong dan ki pet tak nak entrance saru katakan nimut ba kinong pet ila don kinong pengkoi dan tak kindan ki cafeteria ki ba nak liang joki ki besim beta ban set nam tak ki tores ulan tu ka kandon ke yo kam nak kindan ki stall bakin di ni ki tiar gitar bide ki jing long kerpang jong kani ka ki handicraft ki jongi beliau personal tenang ni PI ka direct employment but indirect employment lawan lupa hasil bakal no keceka ke bawan hi terus setu iki ora pisah mo kalau ke jemutoi kinti ba kan ni jing penolong jogi kini kam kun samla ki sayo kam yo jam nak ni ru no ke jemutoi tingidan ki open air gym ru ki bala syai ki bekwa banwan kin perlu kin room member jom kila banwan ya kai kilamet step na yunu no ki bekwa ke nak taru ka kalap yo kam no kami hadin Kaumkei Presbyterian Secondary School kalakenjo arpu prasnem kerta hakajing syakri yaki kena bat samla pule jong kani kathan. Lasdang ye kani ke school haka arpu ay terik uyayong kat kendai spak kendai pusan. Hakata kapor kaladon tangkat san ngut ki kena school haka kerdan lower primary. Minta kani ke school kadang ajing syakri syikipat pak kani kathan ki bala pak school yaki kun ki kti ki bala kenjo syaka saus pak tam ki kena school haka ni ke Shillong ajing start. Lasan sin bakani ke school ke lapa iki kena bani kun ye ke eksamen matrik SSLC bat baru san sin ki lepas lut. Habaya kren bat ubak balajit kemdek President jangga school managing committee bat ubak Shakespeare Lingdo uwe ni kidukot nongseng ye ketika school kila itu bakadaw jangga jingsa adien bat ke jingduna ke day namar ke jingbam yo tikna ye ke jingirap na ke sorkar lingba ke tanat badai pet ye ke kampuli puthi ke education department ke jylla. Kabalang bat kinong hikai kila syakri jar-jar da kemensiam IT lut na kebenta kani kethan wat lada duna ke jingirap na kebor sorkar kilaong. Kasinong umkei ke jingai kumba arpunyaw kilometer na umsning Ribhoy district. Te kumba ka school jong pi menta kala kenjo so mau mer jong kajing ar ko khas nam. Te hatu tingget kala mentai kumbang pej ka managing committee. Ba kumno ka ka school jong pi ka long menta nadu ki por ron sa tat ron ta hatu kala don na em ka jingbet jingbiang hadu menta ni kidang don ki jingduna kala lagi duna ki kita jingduna. To kublesi bon ba shansla di Khasinews bala keli ke ni ke jingkeli lese ke de ke jingkeli ke badai ka ba nakaliang junga kumu presiden juga managing committee bada ke juga por kumu secretary balang ubadon bentah ke sponsoring budi te habangi UI ya ke jingai lenti jong ke school ka jongi kabalaya lenti hadu ar poprat ligi snam kala de ke jingai lenti ka bajrong ila banong nadu bala sengnya ka snam khat kendai spa kendai pusan ka ar poi terek jong na April hadu mentah kala dap ar poprat ligi snam te habayan ujor habapet kadang don shibun ki jingduna bat kita ki jingduna ki baga school jongi ka don midon ka jingduna hadu ki school building namar ha ka level jong ka secondary ngila dai bandon ya ki computer room ngila dai bandon ki laboratory room ki lab ngiong la dai bandon ki separate staff room la dai bandon ki principal room nani ki headmistress room bat kum ta ter ten rei kum ban yethu happy bat kum yethu ba ngidang don shibun ki jingduna hadu mentang ngimpat don ya ki kamera kelas ki babiang ngimpat don ki kamera ki bekerpang ki bengilapan pen kerpang je nakaliang jong ka managing committee nadu bangala shimti kumu presiden bat kumu secretary ar hajar shipeu hadu ar hajar khat nyew ngalong kumu secretary jong ne school bat ar hajar khat nyew hadu mentang kumu presiden jong school ngayu ibu dan shibun ki jingduna nakaliang jong ka managing committee ngila persyang banlej gibor sorkar ngila persyang banlej mi sepo SDSEO ngila persyang banlej mi sepo directorate station Shillong ban budin lane ban yethu ye kijing don kam ka baga school jongi ka don kam
tenreng isyam bahdo menta kita kijing kerpat jungi kita kijing lek mi khmat jungi sya kita kibor ki bahlor to keble sibun ba basan sala ya kenjat awede bat ka history jong ka umke Christian Secondary School to basdang ngila form ya ka local body jong ka Shillong bat ka balang te basdang idon tangkhat sangut ki khna skur bat tang lai ngut kinang kai te ka jing sedang jong ne school da ka ba ngia kan show pisa na ka menta ka tulom na kaliang jong balang bat na kaliang jong Shillong te din ba ngilaya nau aga arpu terik ne April bat haus nam sejar kandai spa kandai pesan te ngilaya kum tu ter ban ngila persyang ban panjing yarap na kaliang jong ka sarkar hak bedai banyo i sanction na du ki lower primary tengi yo sanction jong ka naga SSA te hadin kato ka nesnem i la persyang ban panjing yarap hak bedai bat ka upper primary ngili yo sanction jong ka adhong te ter kum tu ngi yan te kala kham simpor dagi babun bun senam nadu senam sejar kendai spa kendai pesan ter adu senam ar hajar iwei te ngila persyang dagi babun gilan kum ka ba penmi daga pista ka bensiu gitu lop na liang jong Shillong bat ka balang ngi siu ki hagdor ka batan lai spa tengga cibenai bat hadin khat ar senam hak jing jon jing skill ka poi khat ar spa hak jing siu na kamta kinang kai te bas komen ngalong ba ki babun na giliang ki dukhot jong ka mani jing gomti ki ba la lekno ba don ru na kaliang jongi ki bedang ye trelem hadu mentaru kidang yale sai chi ban penkiu seprang ya kene school te kenjat hak widai bat kenika jing ya lenti jong ka hagisnem ge menswa ngim judan kum gini spon te ngisu yale malu mala tang ki bedai po skur ndre kampau iru te sokmen sibun ngalong bah kene gesi ka arpu trik April mentau ar hajar arpulai ka skul jengi ka layak dentih du kuma arpu pratlik snam ka global Himalaya expedition kala pelong ye kajing ai jing hikai balai sngi haki khatn rengut ki turai jang ki yeng basa homestay ki badon hakilum garo kita ki jing hikai ki kentup ki phang ki bede bat ka jingo kai perthai shiki nong kendong ki jingdon ki jakasa ki basngan bat ki babiang u anu pahok unong ki ulum tha ulong uwei ni ki nong hikai hakani ka phang udarmen ji momen uturai jang ka yeng basa do pachi ka homestay ulong bakani ka jing hikai ka laple shu ek jing tip ki bakham jeliu halor ka phang ban penroi ki kam jingo kai perthai shiki nong kendong ye kani ka jing ai jing hikai lasnok tilang do ka office jang deputy commissioner ka West Garo Hills district Tura. My name is Anubhav and I am working with Mountain Homestays Initiative at GHE to kind of lead the Mountain Homestays the homestays initiative across the region and kind of establish new homestays in the remote mountain communities and train these homestay owners on soft skills as well as skills required to provide proper hospitality to the tourists as described earlier. GHE in collaboration with Meghalaya Tourism and the district administration has conducted a 3-day training workshop for the homestay entrepreneurs of the Garo region. The training was conducted from 2nd to the 4th of May at the Smeltsea complex in Tura and had 15 homestay owners from the different regions of Garo. GHE through its Mountain Homestays initiative has been leading the way in setting up climate positive homestays across several regions of India and recently signed an MOU, a Memorandum of Understanding with the Meghalaya Tourism to develop and establish homestay tourism in the state. As part of the MOU, the first step was to build the skills within the local entrepreneurs on various facets of the homestay, which includes diverse topics like gastronomy, good hosting practices, financial literacy, preparation for guests, and managing guest expectations, as well as marketing and branding of these homestays. The workshop was first of its kind in the region where the primary focus is
to upgrade the homestay owners' practical knowledge with the right tools and skills to enable them to grow their business while being able to bring more tourism to the region. A special emphasis was maintained on sustainable and responsible tourism so that the travelers only leave behind a positive footprint and do not end up polluting the fragile ecosystem of the region. The homestay owners were also encouraged to move away from plastic waste, which is widely used in the cities, and have zero waste policy within these homestays while focusing on showcasing the local culture and food of the region to the homestay, to the travelers coming in this region. The team also worked with the homestay owners to promote nature-based tourism, which is eco-friendly within the region. This is in line with the Meghalaya tourism and government of Meghalaya's priorities for the state at the moment. This is the start of a process in which the next step would be for the GHE to work with Meghalaya Tourism and identify a few homestays as pilot and convert them into carbon neutral homestays, thereby bringing a clear value proposition for the homestays in the region and pushing the narrative of pristine and culturally diverse Meghalaya that is at the forefront of sustainable tourism. As part of the training, GHE got a team of specialized homestay trainers, Simarpreet Kaur and Anubhav Jain, who also work on the Mountain Homestays initiative. They both have years of experience and have conducted several trainings across India. So the idea is when you go to these remote regions, it's very hard to create handicraft value chain, all these things. So the first step is to establish infrastructure within these regions, and next is to establish homestay and bring tourism to this region who contributes to the local economy and brings income generation opportunity for the entrepreneurs of these areas. So it kind of creates a tourism value chain and a circular economy in this region. The idea of GHE is to contribute towards the destination development of this region and create a circular economy which is based out of tourism as a base is what the focus is. Bat dakitu ki khubor ngila poisha kabakut tat hadu pengine syambiang kublai shibot.